Inkuru y'umugabo w'umunya-Guinée Equatorial Balthazar Engonga Ebang yasakaye mu isi yose kubera amashusho amugaragaza ari mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina n'abagore batandukanye b'abanya-Guinée Equatorial. N'ubu ni inkuru itarava mu mitwe y'abantu n'ibiganiro byabo. Iyi nkuru ya Balthazar Engonga yambukiranyije inyanja ikwira imigabane yose y'isi. Video ze ziracuruzwa. Balthazar Engonga yatumye kuri iyi nshuro Guinée Equatorial ivugwa bidasanzwe. Igihugu kiramamara kuruta ikindi gikorwa cyo kwamamaza wakora ukanagishoramo amadolari. Balthazar Engonga amashusho ye yagiye hanze nyuma yo gukorwaho iperereza ku byaha byo kugereza umutungo w'igihugu ngo amafaranga akayahisha mu bihugu by'amahanga. Nibwo rero aya mashusho nayo yasanzwe mu bikoresho bye by'ikoranabuhanga nyuma za kujya no hanze akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Balthazar Engonga Ebang ni umwe mu bafite aho bahuriye na perezida wa Guinée Equatorial Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Akazi yagize, amafaranga yatunze n'ubuzima yakuriyemo n'ubundi ngo byamwemereraga kuba yabaho akundwa n'abagore akaryamana nabo. Byemezwa ko iyi myitwarire yo kuryamana n'abagore benshi muri Guinée Equatorial ngo ni ibisanzwe cyane cyane mu bagabo bafite aho bahuriye n'umuryango wa perezida kubera amafaranga bafite, ukongeraho igitinyiro n'ibindi byinshi batunze bituma abagore babagendaho aho bagiye hose. Bivugwa ko abagabo bavuka muri Guinée Equatorial banafitanye isano n'umuryango wa perezida ndetse n'abandi baherwe ubwabo, ngo ahubwo nta nubwo batereta abagore b'abanya-Guinée Equatorial kazi gusa, ahubwo n'abanyamahanga kazi. Hari abavuga ko guhera kuri perezida Teodoro Obiang Nguema Mbasogo iby'umuryango we n'abagore, umuhungu we vice perezida wa Guinée Equatorial Teodoro Obiang Nguema Mange n'abandi ba hafi b'uyu muryango ngo umubano wabo n'abagore ni ikintu gisanzwe banihariyeho rwose, kandi ngo kuri bo abagore bagirana umubano nabo ntabwo ari abasanzwe bose, n'abibizungereza. Kuba rero Balthazar Engonga yarafashwe hakagaragazwa n'umubare munini w'abagore yaryamanye nabo, ngo ntabwo ari igikuba cyacitse muri Guinée Equatorial kubera ko abagabo bavuka mu muryango wa perezida ngo barabikora cyane. Iyo ariko byanashimangiwe na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ibyatuma hari ababibona ukundi mu birebana n'ukuri kwabyo. Abo muri uyu muryango bashinjwa kunyereza umutungo wa leta nk'ibishinjwa Balthazar Engonga, ahubwo ngo ubuzima Balthazar yarabuhuje n'abandi. Icyo yaba yarazize ngo nuko yaba yaraketsweho na Teodoro Obiang Nguema Mange ko ashobora kubangamira ibikorwa bye byo kuzazungura se ku butegetsi muri Guinée Equatorial. Rero byemezwa ko icyabaye kuri Balthazar ari uko yashakaga gutegeka iki gihugu, ubundi ibyo yakoze n'abandi bose ngo nibyo bakora, ndetse unagereranije n'abandi bose uyu mugabo Balthazar ngo ni muto cyane mu bikorwa nk'ibi. Reka muri iki kiganiro tugaruke kuri bimwe mu bikorwa by'ubusambanyi bukomeye byagiye bivugwa muri uyu muryango wa Nguema uyoboye iki gihugu. Bimwe muri byo byagiye bimenyekana bikajya hanze, ariyo mpamvu tugiye kubivugaho. Tubahaye ikaze. Ubundi mu mateka Afrika ni umugabane wamaze igihe kinini ibihugu biwuriho bitegekwa n'abami, aho mu mitekerereze y'abo bami ibiri mu gihugu byose byabaga ari ibyabo, kuva ku bagore banafite abagabo kugera ku mitungo n'ibindi. Nyuma y'aho ibi bihugu biboneye ubwigenge, ababitegeka bagahinduka ba perezida, kurekura imibereho nk'iy'abami bategekaga ibyo bihugu mu gihe abo baperezida bavukaga bisa n'ibyabananiye. Ariko kubera impinduka z'ibihe hagiye habaho kugenda bishira mu bihugu bitandukanye, ariko ibindi bihugu bike muri Afrika abategetsi babyo baracyabaho nk'abami. Kimwe mu bihugu bivugwa ko bifite ubutegetsi bubaho nk'abami n'imiryango yabo na Guinée Equatorial irimo. Ku buryo nubwo haba amatora, umuryango umwe niwe usa n'ufite ububasha n'ubushobozi bwose mu gihugu. Umuryango wa perezida Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Kuva iki gihugu cyabona ubwigenge mu mwaka w'1968, ubwo ni mu myaka 56 ishize, umuryango utegeka iki gihugu
n'uwa Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Iki gihugu kikibona ubwigenge kibuvanye kuri Espagne, Francisco Macias Nguema yahise aba perezida. Uyu ni nyirarume wa perezida w'iki gihugu Teodoro Obiang Nguema. Gusa byemezwa ko uyu nguyu mu bujiji bwinshi yategetsemo Guinea Equatorial ngo yishoye mu bikorwa by'ubupfumu no kwica abaturage be kugera naho yishe benshi bo mu muryango we bwite. Bituma nyuma y'imyaka 11 mwishywa we Teodoro Obiang Nguema Mbasogo amuhirika ku butegetsi. Hari mu kwezi kwa munani mu 1979. Kuva icyo gihe Teodoro Obiang Mbasogo yabaye president, none bamaze imyaka 45 ategeka Guinea Equatorial. Uyu munsi aramutse agize ikibazo akava ku butegetsi bitunguranye cyangwa se akareka kwiyamamaza, biteganijwe ko uzaragwa ingoma cyangwa se ubutegetsi akamusimbura ari umuhungu we Teodoro Obiang Nguema Mange. Ni vice president wa mbere w'iki gihugu kuva mu mwaka wa 2016. Aba rero ni bamwe muri Afrika bakibaho nk'abami bo mu myaka ya kera. Gusa Macias Nguema we yasaga n'ufite ibibazo byo mu mutwe, niko bavuga. Yari umugabo w'inyweraga urumogi, bikavuga ko yarinjije cyane itarageze no mu ishuri. Yishe benshi mu banyabwenge iki gihugu cyari gifite. Bivugwa ko uyu mugabo yishe abantu bari hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 50. Bari hagati y'9 na 23% by'abaturage bose bari batuye Guinea Equatorial muri ibyo bihe. Bamwe banavuga ko ahubwo abishwe bagera ku 80 mu myaka 11 yose yamaze ku butegetsi mu gihugu cyari gituwe n'abaturage bari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 400. Uyu mugabo uretse ibyo kujya mu bupfumu yizeraga cyane imbaraga gakondo. Yagendanaga impigi hose kandi mu bujiji bwinshi yishoye mu bikorwa byo gusenya ibikorwa remezo birimo nko gukuraho amashanyarazi mu gihugu n'ibindi bitandukanye, ashaka guhindura Guinea Equatorial icyaro nk'uko cyahoze mu myaka ya kera. Macias Nguema yashatse umugore umwe babyarana abana 3, ariko kimwe mu byo yakoze cyihariye yagikoze ubwo yafataga umugore we n'abana 3 akabohereza muri Korea ya Ruguru kwa Kim Il Sung wategekaga iki gihugu iki gihe. Uyu Kim Il Sung ni sekuru wa Kim Jong Un utegeka iki gihugu uyu munsi. Umukobwa wa Macias, Monica, we nta nubwo yigeze avanga Pyongyang kubera ko yahoherejwe afite imyaka 7 y'amavuko. Aba muri iki gihugu yabaye muri Korea ya Ruguru. Kim Il Sung akomeza isezerano yahaye Francisco Macias Nguema ryo kumurerera umwana kugera mu 1994, ubwo Monica yavaga muri Korea ya Ruguru akajya muri Espagne. Ubutegetsi bwa Macias Nguema bumaze guhirima, yaraburanishijwe maze acibwa urubanza, ahamywa ibyaha byo kwica abaturage be, ashyirwa ku giti araraswa. Uwabikoze ni mwishywa we Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Uyu yafashe ubutegetsi afite imyaka 37 y'amavuko kuko yavutse mu 1942. Ubu afite imyaka 82. Mu buzima bwe nk'umugabo utegeka igihugu gikungahaye ku mutungo kamere wa petrol, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo nawe ubwo yarikungahaje bikomeye. We n'umuryango we, abo yashatse n'abamukomokaho ndetse nabo bafitanye isano barimo na Balthazar Ebang Engonga, babayeho ubuzima bw'inyenyeri 5 birumvikana nabo mu muryango wa president. Binavugwa ko ibyo Balthazar yakoze ari ibisanzwe rwose mu mibereho yabo. Balthazar yaryamanye na benshi, asa n'ushaka noneho gukora gahigo, kandi agakora gahigo mu bimenyetso bikomeye cyane bifitiwe gihamya ari byo by'amashusho. Impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe n'abaganga mu by'indwara zo mu mutwe, bamwe muri bo bagaragaza ko ibyo Balthazar yakoze ari uburwayi bwo mu mutwe. Ku rundi ruhande, President Teodoro Obiang Nguema nawe kubaho nk'umunyacyubahiro, amafaranga amaze kuyabona no gutegeka igihugu cya Guinea Equatorial
anafite byose, nawe iby'abagore ntabwo yabarijwe kure yabyo. Nguema Mbasogo uretse umugore we Constantia Mange de Obiang bashakanye bakanabyarana abana batatu barimo na Vice President Theodorin Obiang Nguema Mange. Nawe ku ruhande yabyaye abana benshi ndetse anabaha imyanya mu butegetsi. Benshi yababyaye ku bagore batandukanye, harimo ab'abahungu nka Gabriel Obiang Lima Mbega, Ruslan Obiang Nsue, uyu nguyu we binavugwa ko anahanganye na Vice President wa Guinée Equatoriale, umuvandimwe we Theodorin Obiang Nguema Mange. Ndetse uyu Vice President abona uyu muvandimwe we nk'ari we wamuteza ibibazo mu gusimbura se ku butegetsi. Theodoro Obiang Nguema yabyaranye n'abagore benshi ndetse abana be bahawe inshingano muri leta nk'uko nari mbivuze. Ariko umwana w'umugore mukuru niwe yagize Vice President Theodorin Obiang. Ndetse Nguema abavandimwe be n'abandi bantu be mu masano ya hafi ndetse na bamwe bo mu yakure bose bahawe imirimo, ari nabo barimo Balthazar Ebang Engonga wahawe kuyobora ikigo cya Guinée Equatoriale gishinzwe gukora iperereza ku mikoreshereze y'imari ya leta. Abenshi bo mu muryango we bari abana igihe Theodoro Obiang Nguema yafataga ubutegetsi. None ubu bamaze kuba abagabo kubera ko nk'umuhungu we mukuru Theodorin Nguema Obiang Mange ise yafashe ubutegetsi afite imyaka 11 y'amavuko. None afite imyaka 56. Uyu muhungu we rero nawe arazwi hose mu kubaho ubuzima bw'iraha ku buryo nta naho ahuriye na se mu birebana no kurya ubuzima. Hari n'abagaragaza ko ibyo Balthazar Ebang Engonga yakoze ari agatonyanga mu nyanja ugereranyije n'ubuzima bwa Theodorin Nguema Obiang Mange, Vice President wa Guinée Equatoriale. Ubundi uyu mugabo Theodorin Obiang Nguema Mange wiyita Teddy Nguema cyangwa se Teddy Mange ku mbuga nkoranyambaga ni Vice President wa mbere wa Guinée Equatoriale guhera ku itariki ya 22 y'ukwa gatandatu 2016. Yageze kuri uyu mwanya nyuma yo kumara imyaka 4 ari Vice President wa kabiri wa Guinée Equatoriale ushinzwe umutekano kuva mu kwa gatanu 2012. Ubuzima bw'iraha by'umwihariko kubana n'abagore b'ikimero kandi benshi abuzwiho rwose kubera ko ku myaka ya 56 y'amavuko nta mugore afite. Abana n'uwo akunze bagatandukana agafata undi, nawe bakaza gutandukana akazafata undi. Hari abadatinya kuvuga ko we iyaza kuba yarafashe amashusho y'abo baryamanye ngo yari kuba ari amashusho arenze 400. Vice President Obiang Mange Theodorin Nguema Obiang Mange ni umuherwe abarirwa miliyoni 600 z'amadolari y'Amerika nk'umutungo we, akagira amato y'igiciro mu nyanja, indege ze ku giti cye, imodoka z'akataraboneka n'ibindi. Afite imodoka nyinshi za siporo zigurwa mu bihumbi magana cyangwa se za miliyoni z'amadolari, zirimo za Lamborghini, Bugatti, Ferrari, Rolls Royce n'izindi nyinshi cyane. Yakundanye n'abagore batandukanye bazwi ku mbuga nkoranyambaga b'ibizungerezi. Yagendanye igihe kinini cyangwa se agatumira iwe mu rugo abahanzi barimo nka Sean Paul n'abandi benshi. Bamwe mu bagore bazwi yakundanye nabo bakanabana igihe kinini barimo nka Portia Williams mu mwaka wa 2014. Uyu ni umunyamerikakazi wamamaye cyane kuri televiziyo, ni umuririmbyi, ni umukinnyi wa filime. Yamenyekanye cyane ari umukinnyi mu kiganiro cya televiziyo cyangwa se télé-réalité Housewives of Atlanta, cyakinwaga guhera mu 2012 kugera mu 2021. Vice President wa Guinée Equatoriale kandi yakundanye na Tamara Jones mu 2013, Noémie Lenoir bakundanye bizwi mu 2005, EVE umunyamerikakazi w'icyamamare cyane mu kuririmba hip hop bakundanye hagati y'u 2003 n'u 2006.
hari n'abandi bagore benshi b'ibyamamare kandi b'abaherwe bakundanye n'uyu mu vice president kuva akiri umusore muto mu myaka ya za 90 ubwo yari mu myaka 20. Benshi muri aba babanye mu nzu babaho mu buzima bw'akataraboneka. Rimwe mu mwaka wa 2017 Theodore Ngwema Obiang Mang yaravuzwe cyane ubwo yafataga umugore w'ikizungerezi w'umunya Denmark wabaye na Miss wa Denmark, aba na Miss Universe n'isi yose, Christina Michelsen, babana mu nzu bakundanye rwose. Ahangaha niho benshi banahera bagaragaza ko Balthazar ari muto cyane rwose muri ibi bikorwa ugereranije n'ibishobora gukorwa na nyakubahwa vice president wa Guinée Equatoriale Theodore Ngwema Obiang Mang. Ku rundi ruhande ntabwo ari abagore gusa azwiho. Uyu mugabo Theodore Obiang Ngwema Mang cyangwa se Teddy, ubuzima bwiza yabubayemo kuva ari umwana muto. Nk'ubwo kuva afite imyaka igera muri 20 yabaga ari za Los Angeles mu nyubako y'igitangaza ya Hugh Hefner Mansion, ndetse ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahafite imitungo myinshi cyane, yanatunze byinshi. Yahabaye kenshi mu birori bitabarika, n'ubu iyo hagiye aba afite ubuzima bw'inyenyeri nyinshi cyane. Anywa inzoga zihenze za champagne zigurwa amamiliyoni y'amadolari, akunda no kubigaragaza. Theodore Ngwema Obiang ubuzima bwe buri ku mbuga nkoranyambaga, Teddy Mang cyangwa se Teddy Ngwema. Kwishimisha ni ibintu bisanzwe kuri we. Benshi bajya kure bakavuga ko bishobora kuzamugora cyane kuba perezida wa Repubulika asimbuye se, ngo ndetse umunsi yageze ku butegetsi abaturage ba Guinée Equatoriale bashobora kuzagorwa cyane mu birebana n'imibereho, ndetse ibyo gukora no kumanuka gasanga abaturage ngo ashobora kutazabishobora cyangwa se ntanabikozwe, kubera ko ubuzima bwe bwose nubwo kubaho mwiraha bitagira akagero, ndetse akabigaragaza ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ni ibitekerezo by'abantu. Anywa inzoga zihenze, akambara imyambaro ihenze n'amasaha ahenze, agatwara imodoka cyangwa se moto zigurwa magana y'ibihumbi by'amadolari. Uyu mugabo afite imitungo myinshi cyane ifite agaciro kenshi hirya no hino ku isi. Yahoze atunze inzu y'igitangaza ifite agaciro ka miliyoni 35 z'amadolari. Iyi nzu yari yubatse ku nkombe z'inyanja ya Pacifique ku mucanga wa Malibu muri California. Yari inzu ifite piscine nini cyane y'ubwiza bukomeye, ifite ibibuga bya tennis ndetse n'ibibuga 4 bya golf. Iyi nzu ihenze gutya yayigurishije mu 2006. Aya mafaranga yose Theodore Ngwema Obiang yayishyuwe cash. Aya madolari bayazanye mu bikapu, ariko nyuma yaje kuyamburwa n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bumushinja kuba amadolari yakoresheje ayigura yarayavanye mu inyerezwa ry'umutungo, mu gihe abaturage muri Guinée Equatoriale ubuzima bwabo ari bubi cyane. Uyu mugabo Theodore Obiang Ngwema Mang cyangwa se Teddy, hari urubanza yaburanyemo rwarangiye vuba ahangaha mu Bufaransa. Urubanza rwitirirwaga Les Biens Mal Acquis, cyangwa se imitungo yabonetse mu buryo bubi. Muri uru rubanza imvugo yakundaga gukoreshwa cyane yari uko uyu muhungu wa perezida yarabayeho ubuzima bwiza cyane, nyamara mu gihugu cye inzara ica ibintu. Bavuga ko muri Guinée Equatoriale amazi ari ahantu hose, mu bidendezi, mu biziba, mu binogo byo mu muhanda. Ahantu honyine hatari amazi muri iki gihugu ni muri robine z'abaturage, ahandi hose arahari. Mu gihe uyu mugabo yajyaga muri Amerika agiye kwiga muri kaminuza ya Pepperdine University muri Malibu mu mwaka wa 1991, yahabwaga buruse n'igihugu y'amadolari 3,400. Yabaga hakoresheje 50,000 by'amadolari buri kwezi. Amaze amezi 5 yonyine yabivuyemo, iby'ishuri rwose arabireka ajya kwirira ubuzima. N'ubundi yatekerezaga ko kwiga ntacyo bimaze kubera ko ubuzima bwiza yari abufite. Mu mafoto ashyira ku mbuga nkoranyambaga agaragara yambaye imyambaro ihenze
ya marike zizwi zo ku rwego rwo hejuru, zimwe zihenda cyane zirimo Versace, Gucci, Dolce & Gabbana. Rimwe mu Bufaransa, uyu muhungu wa perezida yigeze kugura costume 30 icyarimwe. Ibinyamakuru mu Bufaransa byajyaga bitera urwenya ko iyo amaduka ahenze akorera Champs-Élysées amenye ko Théodorin Obiang Nguema ari mu nzira aza mu Bufaransa, wahita ajya kurangura, kubera ko ngo agerayo iduka yinjiyemo agasaba ko barifunga, akabanza agahaha, abandi bakiriya bakabona kwinjira. Rimwe hari igaraje rye ry'imodoka ryafotowe, cyangwa se ububiko bw'imodoka ze bwafotowe, bugaragaramo imodoka nyinshi zirimo Ferrari 7, Bentley 5, Rolls Royce 4, Lamborghini 2, Porsche 2, Maybach 2 n'indi imwe ya Aston Martin, zose zari zifite agaciro ka miliyoni 10 z'amadolari. Ariko izi ni nkeya cyane ugeranije n'imodoka afite, ubwo ashobora kuba atazi n'umubare. Bivugwa ko amafaranga yatagaguje kuri byinshi, birimo kuba yarigeze kugura gant cyangwa se akarindantoki Michael Jackson yigeze kwambara. Ni akarindantoki Michael Jackson yambaye hagati y'umwaka w'1987 n'1989 mu bitaramo bya Bad Tour. Aka karindantoki ka Michael Jackson amaze gupfa bagashyize ku isoko mu cyamunara. Théodorin Obiang Nguema Mang akagura 275 by'amadolari. Amadolari yari yakoresheje cyane ku buryo hagati y'umwaka wa 2004 n'2011 uyu mugabo Théodorin Obiang Nguema Mang yakoresheje agera kuri miliyoni 315. Nyuma yaho amafaranga amugendaho yariyongereye cyane nyuma y'uko abaye vice president mu 2012. Uyu mugabo w'imyaka 56 y'amavuko utagira umugore kugeza n'ubu ngubu, bivugwa ko anafite umubare munini w'abagore ahinduranya. Rimwe mu 2023 uyu mugabo yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagiye nka vice president wa Guinée Equatoriale, ajya New York mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye iba buri mwaka mu kwezi kwa 9. Icyo gihe mu 2023 niwe wahagarariye se muri iyo nama. Ari New York mu buzima bwe buhenze yamenyereye kubamo, yafashe hoteli ihenze, arara mu cyumba cyishyurwa 75,000 by'amadolari ya Amerika mu ijoro rimwe. Aya ngaya arenga miliyoni 100 z'amanyarwanda. Teddy akunda gukoresha Instagram cyane agaragaza ubuzima buhenze abamo. Agenda mu modoka cyangwa se moto zihenze ku buryo benshi badatinya kuvuga ko abaho ubuzima nk'ubw'igikomangoma nyine. Ibyo gukoresha amafaranga menshi kandi abaturage mu gihugu cye benshi bari munsi y'umurongo w'ubukene byatumye ibihugu yaguzemo iyo mitungo bimwe biyifatira, bavuga ko amafaranga yaguzemo iyo mitungo yakaba yari amafaranga akoreshwa mu gihugu cye mu kuzamura imibereho y'abaturage babayeho nabi. Ibihugu byafashe icyemezo cyo gufatira iyo mitungo birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza n'Ubusuwisi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Ubusuwisi mu mwaka wa 2016 kubera gushinjwa ko amafaranga yashoye mu buzima bwe buhenze arayasahura abaturage biciye muri ruswa no kunyereza umutungo mu gihugu cya Guinée Equatoriale, Ubusuwisi bwafatiriye imitungo ye. Rimwe abashinjacyaha b'Abasuwisi bafatiriye umutungo w'imodoka 11 zirimo Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Bentley na Rolls Royce zigurishwa miliyoni 27 z'amadolari ya Amerika. Hari mu cyamunara. Muri ayo madolari yose miliyoni 23 yahise yoherezwa mu bikorwa byo guteza imbere no kuzamura imibereho y'abaturage muri Guinée Equatoriale. Mu 2017 ubucamanza mu Bufaransa bwafatiriye imitungo ya Théodorin Obiang Nguema, naho urukiko rwamushinjaga ko iyo mitungo yose yayikuye mu inyerezwa ry'umutungo w'igihugu cye. Kubera ibyo byaha Théodorin Obiang Nguema yakatiwe igifungo cy'imyaka 3 n'amande ya miliyoni 30 z'amayero, ndetse n'imitungo ye irafatwa. Imwe muri yo yafashwe ni iri Paris mu Bufaransa, yari ifite agaciro ka miliyoni 120 z'amadolari. Aba nabo kimwe n'Abasuwisi bavuga ko imitungo ye ikwiye kugurishwa
amafaranga agasubizwa muri Guinée Equatoriale mu kuzamura imibereho y'abaturage. Patrick Lefa, umuyobozi w'ishami ry'Ubufaransa ry'umuryango ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane Transparency International, ishami ry'Ubufaransa nyine, ubw'iki cyemezo cyo gufatira imitungo ya Théodorin, yavuze ko Ubufaransa butakiri ijuru ry'abanyereza umutungo mu bihugu byabo. Gusa ibirego uyu mu vice president wa Guinée Equatoriale yarezwe byose yarabihakanye, ndetse yabifashijwemo na se Théodore Obiang Nguema Mbasogo, nawe wabyamaganiye kure cyane, akavuga ko ari imyitwarire y'ubukoloni kuba ubutabera mu bihugu nk'Ubufaransa butinyuka gufatira imitungo y'umuntu budafite ibimenyetso by'uko koko iyo mitungo yibonye mu buryo bubi. Ubwongereza nabwo bwafatiye ibihano Théodore Obiang Nguema, ibihano bishingiye ku bikorwa bye bya ruswa. Ibi bihano birimo gufatira imitungo ye ndetse no kubuzwa kwinjira mu Bwongereza. Icyateye uburakari ubutabera bw'Abongereza ni igurwa ry'akarindantoki cyangwa gant ya Michael Jackson bikozwe n'uyu mu vice president wa Guinée Equatoriale. Abongereza ntabwo bumvaga uburyo vice president agura akarindantoki kambawe na Michael Jackson. Bo batekereza ko umutegetsi adakwiye kugira imyitwarire nk'iyi ngiyi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho, Minisiteri y'Ubutabera yamutegetse kureka imitungo yose afite muri iki gihugu, kubera ko ngo amafaranga yayiguze yayavanye mu bikorwa byo kunyereza umutungo mu gihugu cye. Ubuzima bwa vice president Théodore Obiang Nguema Mange bukubye inshuro nyinshi ibyakozwe na Balthazar Ebang Engonga, byahindutse inkuru ku isi yose. Ibi bya Balthazar byafashwe nk'amahano na benshi mu isi yose, ngo muri Guinée Equatoriale birasanzwe, ahubwo nuko Balthazar ariwe byatangajwe cyane mu binyamakuru. Ibi nabyo biri mu bituma bavuga ko Balthazar yashyizwe hanze kubera ko yatekerezaga kuba yayobora iki gihugu, kandi ari umwanya ugomba kuba wa vice president w'iki gihugu Théodore Obiang Nguema Mange.